uyu munsi ndabazaniye ibishya byinshi cyane. Uyu munsi uramenya abarinzi batanu b'abarundi bafise amafaranga menshi kurusha abandi. Kaze muri iyi video rero ndagusabye utangure ugire subscribe kuri channel yanje hama umenye byinshi. Twagiye usabye ukurikirana iyi video gushika ku mpera, urabona byinshi bitandukanye. Aya makuru tugomba tuguhe n'amakuru yizewe, atohoje neza ndetse afitiye n'ibihamya. Nabe rero ugire like, comment hamwe na share, wongere ugire suivre kuri page kugira ngo amakuru yose ujye urayabona. Ntagire rero ikintu na kimwe gucika, bandanyura video gushika ku mpera, urabona byinshi bitandukanye. Nicyo tugiye kwereka abaririmbyi batanu batunze kurusha abandi. Turaya kwa mbere gushika kuwa nyuma, turababarira inzu batunze n'amafaranga iyo turababarira amafaranga bafite ukuntu angana, turababarira n'imodoka batunze agaciro kazo, kandi indirimbo zakunzwe cyane twaba mu views menshi ndetse n'izimaze kubahemba amafaranga menshi cyane. Nizere ko turi kumwe uri kurankurikirana gatanu kuri gatanu. Twagiye rero amakuru arabashikiriye. Kubana natwe wihanganye. Utaragira sabone kuri page channel yanje, nabubikore kugira ngo na video zokurikirana ntizogucike. Abasabye ngo bikorane ubugwa neza, kuko aha uhabona ibintu byinshi nta n'ahandi ubikura. Ndagusabye ndakwinginze ngo ubikore. Rero kuri nimero ya mbere na usuwundi Natasha Burundi, La Bose, La Mumbati, La Bigori n'ibindi. Natasha Burundi amafaranga menshi cyane ndetse ni hoteli nziza cyane nka mu gihugu cy'u Burundi. Iyo mpamvu twagerageje recherche yacu twasanze rero umuririmbyi wa mbere afite amafaranga menshi. Natasha Burundi umugore umuzungukazi, akaba afise amafaranga agera kuri 15,000 z'amarundi. Akundwa cyane ndetse afasha benshi cyane. Indirimbo ziwe zirakundwa nubwo atabuziryoshe cyane. Burundi rero akaba amaze gukora n'abasani benshi muri Afrika batandukanye, ndetse amaze kuronka amafaranga atari make. Abazaniye n'imodoka nziza cyane yiramwo. Iyo modoka yiwe ikagurwa amafaranga angana kuri $100,000 z'amadolari. Mu marundi akaba angana $1,400,000 z'amarundi. Ngiyi modoka nziza ndetse akaba ari imodoka y'inzu. Kenshi na kenshi imodoka akunda kwigiramwo, niyo mpamvu abantu benshi mutayimubonamwo, ariko asanzwe ayifise. Twarishikiye mu rugo iwe ndetse turayibona. Ku mwanya ugira kabiri wahasanga umurinzi bita Kidumu Kibido, umurinzi w'umurundi nawe nyine afite amafaranga menshi, akaba asanzwe aba mu gihugu ca Kenya. Umuririmbyi akaba ari umuririmbyi yatanguye kurimba kuva kera, ariko ibikorwa byiwe bikaba byamenyekanye cyane muri Afrika. Umuririmbyi rero nawe nyine ari mu bafite amafaranga menshi, akaba atunze amafaranga angana n'imiliyoni 150 z'amarundi. Umuririmbyi ni umuririmbyi witonda ndetse ahantu n'abatoyi biwe ibikorwa barimwo. Umuririmbyi akaba akunzwe cyane ahamuka, ari naho mu gihugu cy'u Burundi nubwo atahaba. Ibitaramo byiwe byitabirwa n'abantu benshi cyane, isinzi ry'abantu. Kanatsinda n'uwa kera n'abakera bose baramukunda, ushize ko n'abaririmbyi b'ubu bashasha. Uwo muririmbyi nyene akaba afise imodokari nziza cyane, yonyine imodokari nziza cyane. Imodokari ikabigurwa $1,300,000 y'amarundi. Iyo modoka kenshi na kenshi akunda kwigiramwo ari mu gihugu ca Kenya. Iyo aje mu Burundi ntakunda kuba ayifise, niyo mpamvu benshi mutayimubonamwo. Iyo modoka rero akaba ari imodoka izinze kandi nziza cyane. Rero akaba ari abantu benshi bayipfuje, abantu benshi bayikunda, ndetse ko igezweho cyane na cyane muri Afrika. Ikaba ifise abantu bake. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuririmbyi urangiranwa Big Fizzo nawe akaba ari umuririmbyi amaze iminsi myinshi akora umuziki w'u Burundi. Akaba ari n'umuririmbyi afite amafaranga nawe nyene ugereranije n'abandi bose. Akaba ari ku mwanya wa gatatu, akaba afise $100,000 z'amarundi.
hama muri nyene akaba maze gukora ibikorwa byinshi yarateje imbere imiziki Burundi ndetse no hanze turavuga nko mu Rwanda aho yakoranye amakorabo menshi akazamura abaririmbyi benshi umuririmbyi ndetse arafise na label yiwe yitwa Backboy iyo label ikaba ikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse ikaba iramuriye abantu benshi abaririmbyi bose baciye baraduga ku muvugo udasanzwe umuririmbyi rero akaba ari nawe afise imodoka nziza cyane ariko iyo modoka akaba akunda kwigiramwo iyo ari mu gihugu ca Italy mu Butaliyano iyo modoka niri ndetse akaba kenshi na kenshi rero kunze kugira amavakase umuririmbyi w'umurundi yabikiye bigacika umuririmbyi nyene umuririmbyi bugwa neza turaja ku mwanya wa kane twasanga umuririmbyi bita Satura Mabafe n'amabuye umuririmbyi nawe akaba ari umuririmbyi abikora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze gato igihugu akaba abikora bigashimwa umuririmbyi nawe nyene aza ku mwanya wa kane waririmbye afite amafaranga menshi yakuye mu muziki umuririmbyi rero akaba yitonda akaba yandika neza akaba indirimbo ziba zikunzwe kuko ziba zirimo amajambo yitondewe umuririmbyi nyene akaba afite ku mafaranga agana 5 miliyari z'amarundi umuririmbyi rero akaba asanzwe avuka nyine ngaha mu gisagara ca Bujumbura umuririmbyi arakomeye cyane muri iki gihugu ndetse no hanze akaba aza ku mwanya wa kane ndetse n'imodoka yiwe akaba ari imodoka irenze cyane imodoka byamugoye ubwo yayironke ariko akaba ari imodoka nziza y'akarorero namwe uko muzibonera imodoka igugwa imiliyoni 150 z'amarundi akaba ari imodoka nziza cyane turaca ku mwanya wa gatanu ari umwanya wa nyuma cyo kibanza cya nyuma umuririmbyi Alvin Smith La Bash Original akaba ari umuririmbyi atamaze imyaka myinshi mu muziki ariko akaba akanoti yagafashe umuririmbyi nawe nyine akomoka mu gisagara cya Bujumbura akaba afite amafaranga agera ku miliyoni 15 z'amarundi urumva ko yegereza bakuru we nubwo afise igihe gito akaba ari umuririmbyi abikora neza mu Burundi ndetse no mu makungu akaba nawe nyine ariko araduga ku muvuduko udasanzwe akaba n'umuririmbyi yambara neza ndetse akora ibintu byinshi akaba ari umukomediye ndetse akina n'amafilme tangaje rero uwo muririmbyi niwe muririmbyi afise imodoka nziza ndasubiyemo mu byumve niwo muririmbyi afise imodoka nziza cyane kandi izije igugwa amafaranga miliyoni 150 z'amarundi umuririmbyi rero akaba ari umuririmbyi atangaje cyane murakoze kudukurikirana tugiye kwibutsa nimba utaragira sabone kuri channel yacu irabikore kugira ngo uzozabona byinshi bitandukanye kuko nta handi hantu na hamwe mu gihugu cy'u Burundi ukura chaîne ivuga amakuru nkaya ndakwinginze niba utarabikora bikore kugira ngo video ikurikira uzoyibone shishikara udukurikirana kuko hari ni video kwiruka gukora igishasha rero nimba ufite urubuga rwa Facebook ukaba ushaka guhembwa hariho video nyine maze gukora ngaha hepfo irabe uraza kuyibona shishikara mudukurikirana rero nkaba ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye ndabashimiye ndimba mutima ndabakengurukiye akoze kubana nanje naho utaha murakoze cyane imana ibahezagire à la prochaine video kubomba agafaransa murakoze cyane imana ibahezagire.